chibai ule when hi September ni khat sang ni le samni pani ninga ni nia Arakan Army tana sipai kem anlak sak thu hianin bulhan tan taila Rakhine State a sipai somli thi in paletwa township a po sipai soman thi Rakhine State le Bangladesh en rina bul Melbourne somdina a Military Council sipai kem chu nimin August ni somthum pakhat khan Arakan Army tanan baya anla thaita he sipai kem omna le chebela hian August ni ni tang to khan anin captain to a helai chebel paletwa le mundangan kana hi thakhat bela ni to ni helai chebela hian Military Council sipai ti hian ni tin deuh tho lai pun kap chuak thina tun hnai tang khan helicopter le jet fighter in boman thlak thin boka chuwang chuan ti hian bei pui thlakinan bei le ta nimin jing namdar ko le min somni khan he sipai kem hin la thaita ni tanan soidan chuan Rakhine State chunga poisoi lo mi puite an tha thina wangan thungrul na ni thuan soirualin he sipai keman baina hian liam tuar lieutenant sergeant tet ko uati lo police chief tarin mi som pakwan thia anral thuam tele man ro tam takan khoma nimin pialaman baina sipai tam tak thi taruang an lo phum ten mu thu le in ka chungin lama thi le hliaman omlo thuan soi chu tiang bokin nimin August ni somthum pakhat chonhudar ni le mni somli khan Paletwa township meiwa khobula in kana firfiak sipai soman thi thu mitam hutu tenan soi bokani pin ulen township le naungcho township a firfiak sipai tele Mandalay PDF ten kana a sipai somli chuang thi August ni somni balia tanga ni somthum thlenga firfiak sipai tele Mandalay PDF ten kara in kara chuaka sipai somli chuang thi thu le hliaman omnual thu PDF Mandalay 10 thu chuan siama August ni somni pali jing dariat vel khan Military Council Battalion zale pakhat hnuaya IB zani somnga pathum saka kha uan hnuaya LIB zangale pani te LIB zangale panga battalion sipai tele Mandalay PDF te inkara chuakin sipai lamhen che chele a indona helicopter an man thu le sipai somni chuan thi thu hriatani rualin PDF lama po mi pahnian hliam bokani August ni somni pako zanda rukvel khan Mandalay PDF telen mine kamna huam chunga Military Council sipai operation nei pol pakhat lutin bomti puania sipai sompaku ai tlem lawan thi thu le hliaman omnol thu hriatani August ni somthum jing lama po khan Military Council sipai ta chu boma bei le ni in sipai pathuman thi thu Mandalay PDF polin thu chuan siama sulai mun vela chuan in kap thaidin huna boruak omrenga Mandalay PDF 10 CDM zomdu sipen omani chuan lom takan lo pom tur thu chu antar lang bokani kani tawsipa khuwa haltu sipaite len mai na baini in somthum velan thi Sagan region kani township watan khuwa hala chuak le firfiak sipai Military Council ta chu August ni somni pakwa chonhudar khan le mi somnga vel khan tol chung vengham to polten len mai ni nan lo baya sipai somthum velan thi thu Mungyua district Chinduan Attacks Force ten hena tanga siya tani firfiak sipai te operation hi force zani velan niya watan khuwa halan chu anu tapito khothang laman thlenlain len mai na bayan to ka sipai somthum velan thi firfiak sipai baitu ta hi Mungyua district Chinduan Attacks Force battalion li na te Mungyua Night King battalion thum na te B21 kani PDF tele bu ye khia kai suai pol ten ni khin uwa firfiak sipai tele PDF te in kapin sipai somhnian thi Sagan region khin u tang sipa nimin August ni somthum pakhat jing lamdar somvel khan pin thang khuwa piuso thi pol tele Military Council sipai ten ral thuam lianin swekute su khwan kapa chuminu chundar sompani vel khan swekute su khuwa panin force somnga vel keinan kala konglaka PDF ten lo changinan lo kapa sipai som item lawan thi chuminu tlaidar nga vel khan jinglaman kana thi sipai te ruang chu pintang khuwa tanga yeu khopui lama phurtumin yeu khopia tangin thirbang nei motor zui sipai thanem takke inan kala swekute su khobul lei chaklaman thlenlain landmine som pahninan lo baya sipai som ahmuna thingalin mi pathumin hliaman tur thu KSO Revolution Army pakhatin khetel media shil chu landmine bai tu ta chu khin u support organization KSO te khin u dog killers KDK te Wolf Gorilla ye u tele Alliance Force tani in leibula landmine an baina thi le hliam tur sipai ta chu Military Council polten bai ka thiarin pin thang khwa thi ta po motorin an phura
ye u khopian than pui ma chu kong tuanin silain kap ti in khin u township thudik puan chhuana ten an soi bokani ye za cho townshipa military council sipai motor inzui tumhni len maina bai ni in sipai somhni pangan thi Magoi region ye za cho townshipa firfiak sipai motor inzui chu okas ni somhni pakwa le ni somthum khan tol chung ve ham to polten len main in an baya military council sipai somhni panga thi in hliam tur thanem takan oma motor pahnia kan siat thu ye cha cho pdf ten thu chuan siam okas ni somhni pakwa chonudar ni lem ni somthum vel khan firfiak sipai motor pahni le light tak pathum ta chu pdf ten ye cha cho khopui lu na lama agriculture office bula len main in an lo baya sipai motor pakhat le light tak pakhat fu in sipai somhni vel an thia okas ni somthum chhun khan len main an baina agriculture office bulvela landmine thian fai turakal military council sipai da chu local pdf ten landmine in bai non le a sipai panga thile in pani in liaman tur ti hria tani firfiak sipai landmine bai tu ta hi je cho pdf te nyso gorilla force te miang rural gorilla force te steel hawk pdf miang township tang rural ten ni je cho football marketa poisa khonakal kwal ral thom keng piuso thi pol ho tu thun aung chaw telin military council sipai panga te chu ka hlum ni in silain laksak okas ni somni pakojing dar sari le ni somthum khan Magoi region jeja cho khopui veng number parian na football ground bula bazar vela paisa kon thin piuso thi pol huai tu thun aung chaw telin military council sipai panga te chu urban operation alliance polin ka pa bi pangan ka hlum thu le ral thuam MA4 silai pakhat MA1 pakhat AK47 pakhat carbine pahni le MA magazine panga 40mm bomb pali inagar panga hand grenade pakhat le phone pahni 10 lakh sakani chu operation chu Black Wolf People Defense Force MDY te Phoenix Special Gorilla Pol Jija Chote Peacock Brothers PDF te People Defense Force Mandalay te Botamayam Pol te Black Wolf People Defense Force MDY te MDY PDF Battalion thumna tele Division thumna tangrual pol te kalpuyani Sakai region chue pongkhua in kana a sipai somni velan thi Sakai region Sakai township chue pongkhua a military council sipai tele mi puive hum to pol PDF te okas ni somni pakwa khan in ka pa firfiak sipai somni velan thi thule PDF lama mi pathuman thi bok thu tol chungmi tanan soi Sakai region chue pongkhua in khuar firfiak sipai tele piuso thi pol force zavel tele revolution army tangrual pol te chu khonhai vai tawmiu khua le tawche khuan ka thu people revolution force chause PRFK pola sipai pakhatina soiboka chu in kana PDF nunna chanta chu chause kongzo huai honna huai tu le CDM zirtir tu te PRFK how tu pakhat ni bok kuwelwen uate tol chung PDF huai tu pakhat le tol chung PDF sipai pakhat ten ni PRFK thupong tu chuan tuna thita CDM zirtir tu hi tunma thali vel kalta khan an chung kwa manan to ka an chung ta chu chuan ni tole tolo po sia tala nelo a soi thin chu a chung te manan nia wangin sipai phei khok nuai kuna chung te tana indona huna zuang lu ta ni lo thu hi ni tina soi Sakai region chue pong khubola om tangchia khua le tangmiu khua chena in za le somrok chuang firfiak sipai ten ogas ni somni pakwa khan an hal chia chue pong khua chu piuso thi pol tamjok omna khua ni in tol chung mi tenan soi bokani suebong ji phiu kong khua in khuar sipai ten bei tokin pahnian thia pangan hliam Sakai region suebu township ji phiu kong khua in khuar firfiak sipai tele piuso thi pol ta chu okas ni somthum tlai dar thum vel khan tol chung ve hum pol tenan baya firfiak sipai pahnian thi thu alpha 7 LPDF pol ten hena tanga sia tani chu in kana thi firfiak sipai pahni ta chu tlailama sipai thlan mola William haran nia hliam tor sipai panga ta chu khochung om piuso thi pol ho ina en koran ni in kana chuan buchia yang suibu LPDF te CNT suibu LPDF te Royal Tiger Force te Fighter 1 te Spring Eagle te Mata Town DPN te Snake Eyes suibu LPDF te Sunye suibu LPDF te Dangman LPDF te Zia Twewal Tiger te Zamani Down Pol te Ngamiya PDF Pol te MDF suibu te Suebu Federal Army te
Flying Dragon Force FDF te Alpha 7 LPDF te le Suibu Township District ni na tangrol pol ni ten tel ani Mukau Township a PDF ten sipay motor chunga boman bomluta sipay officer telin mi pasarin thi Mandalay Region Mukau Township Guepin Khuale Langsin Kho Inkara Ogas ni somthum tuk Dariat Vel Khan Firfiak sipay te motor chunga Mukau PDF ten boman bomluta ar sipathum bel sipay officer telin mi pasarian thi thu siatani Firfiak sipay force somni vel chuanna Star X hi Guepin Khuale Langsin Kho Inkara Mukau PDF battalion sangkha jahni somni panina ten bom ne nan lo changa motor chunga boman bom luna chuan ar sipathum bel sipay officer le officer dang pakhat a hunan thingala anua mi panga thi bel in commander po in hliamna takatur ti in Mukau Red Wolf Polten an soi Firfiak sipay force somruk vel beitu ta hi Mukau Base PDF battalion sangkha jahni somni pakhat te battalion sangkha jahni somni panina te battalion sangkha jahni somni pathumna le People Liberation Army PLA tang kapten niya darkar khatvel in kaptonin landmine pathuminan bai boka PDF lam hi tuma hliam omlovin antol son le ti hriatani Firfiak sipay ten Bauralta ar sipathum bel sipay captain le officer te hi halralin sipay panga te eron phuma hliam tuarmi sompali te po ambulance parukin tumthuman phura Mukau damdo inan enkol thu Mukau PDF Red Wolf ten thu chuan siamani Pau Township a Firfiak sipay tere son petu piuso thi pol te bai ni in mi pangan thia Natalin Township a po pathuman thi Mogoi Region Pau Township a Firfiak sipay tere son petu piuso thi pol te chu Okas ni somthum pakhat chonudar ni le mi somni vel khan Pau pateng le mung yua kongpeng thuama tol chung be hum to pol ten an lo ka pa piuso thi pol mi pangan thi thu Pau Revolution Front PRF ten hen atanga sia tani Firfiak sipay te tirka dudok kuin khuwa piuso thi pol te chona motor hi Pau Revolution Phone FRF te Night Commander te King Fighter te Pau PDF battalion lina le local PDF tang kapten lo changinan lo baya mi panga thi in mi pahni in hliaman tuar ti hriatani chutiang bokin Pago Region Natalin Township pin makhang khuwa operation nei Firfiak sipay te po Ogas ni somthum tuk daruk le achan vel khan local PDF ten landmine in lo baya sipay pathuman thi thu Natalin te hne natanga sia tani Kalimio a Firfiak sipay te landmine na bai ni in pahnian thia chai thua po KNL le PDF tang kopte bai na a sipay som pasarian thi Sagan Region Kalimio Simlam Miao Si Khua Police Camp chung om Firfiak sipay force somni vel ten Miao Si Khomar lampana kean kallain PDF kale ten landmine in lo baya sipay te hian hlawatlan sia in marlaman led lea anin khuarna Miao Si Khua Police Camp an thlen hmalokin PDF kale ten landmine in lo changinan bai non lea tumhni landmine nan bai na chuan Firfiak sipay panhi thi in pali in hliamna takan tuar ti hriatani Kalimio marlama po Okas ni somni pakotuk daruk vel khan Firfiak sipay motor pangaten kan taya khuwa tanga tamukho puilaman panlain kan hla kho chimlam thingpui fehuan bula PDF kale le tol chungbe hum to pol tang don ten an kamsa landmine ti pokinan lo baya sipay motor pakhat chukong sir kora vorluta motor pakhat po na taka fu ina chia thi le hliam za tero an lavin fia thailo thu sia tani chutiang bokin Okas ni somni pariat jing ma tak dar khat le mi somvel khan KNU Brigade Khanate Control Area Mon State Chaithu Township in Kabu Khua let pan pin thlan mol bula ral thuam lian nena lo in chop Firfiak sipay ta chu KNL PDF le Alliance Force tangrol ten an ka rona Military Council sipay som pasarian thi thu Chaithu PDF ten thu chuan siamani Dala Township a in Zalal ka hlumani Rangon Region Dala Township Military Council noya in Zalal ni na chel tu pakhat chu Okas ni somthum zan daruk le chan vel khan ka hlumani thu Rangon Division People Brigade YDPB Polinan soi Dala Township Tamada kan chi veng om Military Council report pethin dalan pakhat in Zalal u somian u chu YDPB le National Unity Government noya om Dala Township PDF Polinan kap hlumani chu in kana chuan u somi u chu amuna thingala amane na ommi pathum po an hliam thu le u somin u chu kumsang ni le somni pakhat March thla khan veng chung om hmeichhia pahnih mana sipay tenen an tan ho wang le mi puiten soi sakthina wanga da tha an ni thu YDPB pol chu an tar langa YDPB pol chu
Military Council te ral thuam kenga do dal tu pol Urban Guerrilla Brigade ni in Guerrilla Pol somprok intel khom an nia kumsang ni le somni pani April thatanga din tanin Military Council nuaya harau rel na in court te bayin Justice Lady Mission telin mission sang-sangan kalpui to ani palele kani khopuya Military Council tele tual chung PDF telin kap Second Region Yinma Pin District Pale Township Jimpiu Khongkhua Piusothi Pol tele tual chung PDF te chu nimin pia jingdar sarila chan vevel khan anin ka thu tual chung ve hum to pol hroi tu pakha chuan a soya Pale Township Battalion khatna company pakhata thunai tu bonia chuan an pason min aw hleyan ei tura pek lo wangin Jimpiu Khong kho chevela siam sein mian suama an matong Piusothi Pol mi parukten kan kem min ron baya kan lo chang le ta pakhata thia pakhata hliam bok tin a soi hein kana hian Royal Eagle Pol le Pale Township Battalion khatna company khat tangrol polin an karon thu sia tani nimin piat lai dar kharle chan vevel po khan kani township changma khua PDF mi panga thattu Military Council sipai ta chu tapido khotlak lam tangpio kho chualama bomkam manga bayan ni thu tol chung ve ham to pol te hena tanga sia tani B21 Battalion information thunai tu pakhat bo thue chuan heng ho hian August ni somni pako jingdar saril achan vevel atang khan tet pin khua tangin watan kho chualaman pana engtang khua le ta the kong tlang tlon konga Military Council sipai te kal lai chu ta phe khotlak lama landmine manga bayan nia bom kan lo kama silayan putlain kan lo baya an thalna sa khop mai bidang ta chu ta phe khuan lut vek te na soi landmine bai tak Military Council sipai te hi nimin pia khan ni khat chungin tayet khua NUG te huai hot zirna school le watan kho chualama chen in an hal chiat thu tual chung mi pakhat chuan a soi tun hnaya Military Council sipai ten operation an neina ta phero khua te au ne pin sei khua le na ta pau khua mi te an tlan chian nual thu tual chung mi pakhatin a soi bokani Military Council ten sarkar nan lak nu thlasom pariat chungin ram chunga tum sang ruk le zaruk chuang an in kap to Military Council ten sarkar nan lak kum sang ni le somni pakhat February ni khatatanga kumin sang ni le somni pani July ni somni pakhat thleng khan Myanmar ram chunga inkana tum sang ruk le zaruk chuang thlen to thu ISP Myanmar chuan August ni somni pariat khan tar lang heng zinga hian tum sang thum zakwa le somkwa pathum ni in atambera Second Region inkana tum zaruk le somni pakhat thlengin adot le a Myanmar laili Magwe Region ethnic group tamna Kachin State le Kaya State ta inkana hlor hle bok ral thom keng pol zinga hlun tak KNU thunun na Karen State ta khopui sang-sanga in dawnar thenglem lo ma se inka zeu thleng nual to a tunma zalen taka omna hmun Myanmar hmun laili Second Region Military Council ten sarkar nan lak nu hian tum zaruk chuang inkana thleng to a thil thleng danglam takani ti in politician tenan soi tundin hunakan thir chuan Second Region township samthum le pasari zinga township samthum palia inkana thlen mek thu ISP Myanmaran ho tuluber ku chothet aw chuan RFS hila asoidan chuan Second Region huam chunga inkana thleng meka khopui then khata chuan tumhni khatanin ka pa Second Region township samthum pasari oma chungzinga township samthum palia inkana thleng mek inkana omlo na mun la zo ka om Nanyon township le Langsi township te la he township te him thunga Second Region hian PDF an tam hlea chuwang chuan beipon tok na salhe renga ni ti na soi hemi chungchanga hian Military Council thubuang tu Major General Zomin Thuna RFA tan phona channa omlo ani Second Region hi nek chep tun tam hlea NLD book na muna ni awangin Military Council ten ma an lak na sathu Second Region Pale Township PDF Battalion ni na Battalion Commander kungya che chuan RFA sil asoidan chuan Second Region hi in baina mun puania phaile tlang huna injat thuaka Second Region township samthum basaria sipai sarkar dulo NLD omna vekania leilet mi deuh vekan ni nek chep na dulowa ramtanan fe chu anwala wangin boina tamphani tina soi tunma chuan Second Region hian Military Council headquarters battalion pakhalle division pakhat chau ama anthunun thailo ti in military analyst chuan RFA sil ani tunnu hian Second Region ral thuam kengte baina anasale Military Council ten khomwal tuilam le chunglam atangin an baina salhe ti in military analyst le PDF battalion ten an soya
NUG sarkar chuan military council te kan hne chuan second region hi zalen na hmun masaberani ang ti in anbai sei thu an soyani current state a hian military council ten sarkar na thlasom pariat chung an lak nu hian in ka na tum sang thum zakwa somkwa le pathuma thleng to a atamber thlan na hmun ani current state phiapong tangsipa po in ka na tum sang thum zasari le somthum pali item lo a thlen to thu ISP Myanmar chuan an thu chu an tar lang ani Hakha khopia military council ten ral thuam lian ka wangin tua sung mi palian hliam Chin state Hakha khopui kongruk in Finna junction Hakha tharvenga nimintu khan military council sipai tele CDF ten in ka pa military council sipai ten ral thuam lian ka wangin tua sung mi palian hliam thu ria tani nimintuk jingdaruk vela tang khan Hakha tharvenga dakar ni chuan in kap tona military council sipai ten ral thuam lian ka chiam wangin chena in pakhata bomatla a bompuaka hian atlak na in an chung ko choi lai mi palian hliam thu Hakha khupuya tol chung pakhat chuan a soi dan chuan tukin khan Hakha tharveng kongruk in Finna kong thuama thalai rual tele military council sipai ten in ka pa anin ka brei be dawa military council sipai ten andu na hmunan tongpong ka chiam ti in Hakha tol chung mi pakhat chuan bompuak wang hliam tuar ta hi Hakha khupui civil hospital an enkol mek thu ria tani Hakha khupuya hian military council sipai ten ral thuam len an kap chiam thina okas ni sompo khan kum samruk mi vel nu pakhatan lo ka phliam to bokani mole a sipai ten mai chia pong solin an thata tol chung mi som pathuman that bok second region mole township kong khatun khwale ye khatun khwada chu firfiak sipai LIB zathum samruk pathum le zathum samruk paruk le piuso thi pol ten okas ni somni pakhat khan an hala bungro thate lak sakin an zuar le kongwa yongta khwa twal chungmi som pakwa manin mechia pakha chupong solen an thata an tha te himi som pathuman ni twal chungmi pakhatina soidan chuan august ni somni pakhat khan kong khatun khwa le ye khatun khwa hi firfiak sipai tele kintat khwa piuso thi pol ten an hala kongwa yongta khwa twal chungmi som pakwa manin mipali chu pheka zet khwan ka phluma mi paruk ero an suale tina soi an ka hlum tak mi som pathum jinga mai che pakhat chu firfiak sipai tele piuso thi pol ten an pong soron phota chumi hnu chuan an ka plum ti ria tani firfiak sipai le piuso thi pol te hian ye kha thun khwan halaya bungrotha an ruk ta chu long pathumin an phur chuaka mundangan hral le ni in tual chungmi ten an soi bokani Myanmar military council ten sarkar nan lak nu kum khatla chan ve hnuwa chena in singthum velan hal cheto military council ten sarkar nan lak nu kum khatla chan ve hnu hian chena in sing ni sangria zali le somthum palin hal sia to thu data for Myanmar polin an soya second region huam chunga okas ni somni panga thengan chin sia dan chuan military council sipai tele PDF ten kana chena in sing ni le zale somnga pathum hal se to in an tambera magwe region a chena in sanga zali le sompari thal chele ina dota Chin state a chena in sangkha zali somsari pali hal se to in apathum na ni thu data for Myanmar chuan atar lang Kachin state Karen state Kaya state Sen state Simlam Mon state Pogo region Tanintai region le Mandalay region a po chena in an hal sian wal thu ria tani bok heng chena in an hal siat tak ta hi military council ta sul hnu vekani thu thalak le video ka warta chu tol chung mi puite le pol sang sang ten an phaulan lain military council sipai ta chuan an hal siat ani lo thuan soi ve thungani court judge a kovida wangin suchi kota inlan tura thul state councilor do Aung San Suu Kyi thu boy chungchanga ogas ni somni pakua kota inlan tura ti chu an judge berin covid-19 ria kai wangin an thul thu court nai vai mi pakhat ne na tanga sia tani Cholkar tin thotan ni le thole nia kota inlan thina ni lain Mandalay region judge Umin Sana chu covid-19 ria kaya a riselna thalo wangin karlean son thu soi do Aung San Suu Kyi thu buayan ortir helicopter leile ho chungchanga thu buai panga le sumdong u mangwen hena dollar adon chungchanga case pani tiamin thu buai pasari chu Cholkar tin thotan ni le thole nia kota inlan thina thu buai dang jinga Myanmar sarkar thuru X section T1C manga case te chu Cholkar tin zirtom ni an lan thina district judge u wintinan ama chonthung tun zirtom ni lo thleng tura khian in thlan pui chungchanga thu buai rel fel tur section zale somthum case chu Jambu Tiri associate judge u mamang khina chuan thutlukna siam don ani
Military Council ten sarkar nan lak nu hian do Aung San Suu Kyi thu boy som pakwan ortir to a thu boy som an chen fel to a kum som pasari chung jail bangzu tura rela ni to bok kumin July ni somni phani kha do Aung San Suu Kyi kum som sari pasari atlin na nia ne piro tan ina khung thana nia a case dang te po jail chung ko ta ama chon jail don bokani Central Bank ka dan mu mala omlo wangin har sanan to thu chui mi tanan soi Central Bank khian ramdang poisa thleng chungchanga athunun na chhuwa to a danglam na taka chuan lo wangin har sana pun lun zel thu sumdon na lama mithiam tenan soi Military Council te thajar hnuaya Central Bank khian ramdang sum thleng na chungchanga dana jam na salheya atlang puya thlir chuan Central Bank khian August ni som paruk sangni le somni pania thu chhuwa chuan ramdang ne na poisa thleng na AD license nei bank emo export tu hne na tangin 35 emo exemption company Paul Hole mimal poisa te leito wangin company minga haram dang sum ne na tuial thei ale reng reng chu nitin an report zia turadi ti in Central Bank chuan thu ti ama hetia Central Bank in sum chevel dana jama wang hian sumdong mi ten har sanan to thun soya an soidan chuan importer le exporter mi pakhat chuan tuna chuan thon chhuwa thiratlak niama wangin na thok tu ten thurena nei to lo export a mu ramdang poisa hi tunma chuan anti angin 100% in an thleng mai thin tuna chuan 65% an te to abang 35% chu pon retin tu in nge zuar thai to ang na thok tu anom to si lo tunma angin thon chhuwa le lak chhuwa thila in pona om to si lo exporter te dollar mu chu a hun lai retin exporter hne nan hral le a hetiang wang hian marketing aboi zo vek tin a soi ramchunga sum chevel adik thainan dan mumal tak Central Bank hian aken ko tul hle a chung kara chuan Military Council ten an thunun vek thu mithiam ten an soi sumdong mithiam pakhat chuan Central Bank he chu zelen taka in sui khom polani turani mithiam ten ramdin hun anin policy instrument a in ngata har sanna om chuan an in ron howanga tuna kalmanga chuan an thunun veka thatlam a in siadlam kan pan jok tina soi Military Council puipa chuan bank kalmanga mi puiterin tlak turin le kong angkima nan tho thaina turin mani lok meeting a soya Military Council ten sarkar nan lak nu February ni khat sang ni le somni pakhat khan US dollar khat hi chet sang kha jathum somthum pakhat ni in chet sang kha jakli nan thal thina tuna chuan August ni somni pakwa khan chet sang ni le za ni la in marketing a chuan chet sang thum le za ni le sang thum le jathum in kara ni thung ani chu wangin cheng thleng hi Military Council ten sarkar nan lak nu kum khat le chan ve nu in alen ni na sang ta ani kheten media in nimin pia August ni somthuma sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Sakai region mungyu a sipai pathuman thia Mandalay region Kaleya sipai panian thi Sakai region Kania sipai soman thia amalok ni thi te nen chuan somthuman ni Mon state chai thua sipai som pasarin thia Karen state Kenu brigade nga na sipai palian thi Sakai region Swebu le Mandalay inkar konga sipai pathuman thia Sakai region Sakai township a sipai pani thi in PDF mi pakhata thi bok heti hian nimin pia August ni somthuma sipai thiza le PDF thiza kheten media report ala khom danin Military Council sipai somli le pakhatan thia PDF mi pakhata thi bok ani kheten media in nimin August ni somthum pakhata sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Rakhine state Melbourne somlina sipai som khwan thia AL ma po thian om Chin state Paledwa sipai soman thia Magwe region Pau township a sipai pangan thi Pago region Natalina sipai pathuman thia Sakai region Khin U township a sipai somhnen thi Sian state Nauchu a sipai somlien thia Sakai region Miawa sipai pathuman thi Magwe region Yejacho township a sipai somni pangan thia Mon state Tanphu Zarata sipai panhen thi bokani heti hian nimin August ni somthum pakhata sipai thiza le PDF thizat kheten media report ala khom danin Military Council sipai zare somni pasarian thi ani khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theida chu ni e